ka step bakmen ya pi borok ki bepek ya ni video jong ka Wirmuin Foundation. Hani ka step ke pementang ni nak ka seng i don ka jitu ban lek aisnam ya uwei u nongpang u banak snong kandosu. Te menta pinyo i ka video bangin kendo shwa ya uwei u samla u bakarteng u plus world kongkrom u ba syang basa snong nong wet badai uni u samla hadin bang i ka message jongi bangi pelai ha Facebook ula terwa ban ai ia ka snam. Te ngi das dokumen sha namar ba utau nongpang ula don kam kerki bat don ru ka jingma. Ha ka jingim. Jadi untuk tahu bangi menta kum gaseng ya kit kia ban lek kendo show yo plus world ban hangta ngin salit sa shalom mali ban lek islam. Tahu ngai ba pinang yepek ni video jongi. Hani ke por menta ngadan ban iba plus world kongkrom. Iba syang basa nakasnong na wet bat nga nakaseng ngas ngungu ima namar ba ila kloi ban yarap yaita iba don hak jingpang mah atap don kam senam kerke dari jisbun joi mata ngayo aku kendo ke mata kasak setang bangin lech lamali bangin donit nakasnam nga nakaseng bermuing ai kublai iba ba nang kisya prang bat nang lak bat pendek ya taka jingtu joi hak jingim kublai ba epi te mata ngin lech nebet sya lamali hospital kublai